kaya mariate lim kha lên có đồn china lại cùng bên sai lên cả rel thầy lô tu là hiện tượng son territorial army tin thật tu là kan omega thì đến thì pre-recruitment training anh này á cho nên kan lu đó này training na tu là hiện pre-recruitment training đấy anh om chân phải năng Cặp linh Christopher Zone coi nhớ bazar veng này lúc này bazar reng mo thì chuan in nghe tin nghe đi training đó là thếเขาสนุกเต็มโตกัน nói tốt rồi
Hotel boleh mana kan dia bengal boleh tahu kan. Kemudian kita akan tiada miron sofi. Baik. Ani cerita tinggal kemudian jadi siapa teh dia siapa pamain pian. Jangan pangai sebenarnya kecil, lalu saya sudah nak mandau, mandau tahu sih. Ani sendiri ini. Santaya Maria Ein Lim Kha Leng Ka Don China Lai Kung Bel Sai Reng Ka Rel Thei Lo Coming to Eric Laram Eric Laram Mabani sisi ya. Kau yang kau tim sisi. Tulay Government College. Itu dah BA Zilai. Oh. Junin kita lain. Now the girls are also being included in the TA.
So if you tell more of your friends who are there, they can come and join this training, so that whosoever joins this, they will get benefited for the final training, which is a final recruitment, which is going to happen after 15th of November at Aizawl. Okay, so we want all of you to be here, part of us. Okay, that depends upon how much you are committed and how much hard work you are ready to do. Okay, so all the best from our side, and thank you so much for the press so to cover, because they are the one who are actually helping us. All the best. Dân ca ya ma riêng kế hình khá lên có đồn chi na lại khung về sai rèn ca rèl thầy lô thầy tổ chủ là thì si pai he mi zo thalai tan san thalu tu kani ram tan phum ruwa ka ram tan ti ring ngot lo mo te tin han ti hen ke na kan ram tan in na tang kai dom na ke na tiro tiro a mi na ti tu chu an fil to se na ri lo do tu te smuggling ti to tu te pagi in na tang kai dom chu thầy tổ bi thling nge tu rin tu sak na an ta chang le ti kha chu ma cha na thu oi lo mo mi zo chu thu nge ni discipline đây kan phải đầu mà sẽ discipline với hát tắc được in lộ in ép em good luck làm tiếng này